أشهد أن أشهد والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعده. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Fatihah. Kami sampaikan kalimat dari pengurus adat Masjid Al-Fatihah kepada para bacaan pada hari Jumat baik tanggal 17 November 2023 masih bergerak tanggal 3 Jumadil Awal 1445 jelas berikut. Yang pertama dimohon untuk kehadiran dalam acara sholat Isra insyaallah besok pada hari Ahad tanggal 19 November 2023 Masehi. Ada pelaksanaan setelah sholat subuh yaitu kegiatan pengajian atau kajian fikih tematik dengan tema yaitu berharap, kemudian dilanjutkan sholat Isra. Maka dari itu para jamaah supaya bisa mengikuti kalau memang tidak ada di Masjid Al-Fatihah. Selanjutnya dimohon para jamaah untuk bisa melakukan sholat atau barisan masing-masing agar duduk dan dapat melakukan kiri satu yang masih kosong sudah diisi untuk kesempurnaan sholat jamaah kita bersama. Bagi ibadah ini yang belum supaya dimatikan atau tidak diaktifkan. Pada waktu itu berbicara haram berbicara. Selanjutnya dimohon kepada para jemaah yang sampingnya atau kotak amal atau ambil sudut supaya bisa bergeser ke arah selatan dengan secara istiqamah. Sebagaimana sholat Jumat adalah al-karam berbagi haji Abdullah bin Hafid, Khotib al-Mukarram berbagi haji Abdul Hajj Musyafa' Khotib mengadakan Ustaz Farid Said Ekberi. Sedangkan para ulama melakukan pada Jumat yang lalu sebesar 6.375.500
kemudian orang tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan perawatan masjid Al-Quran. Semoga amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري ومسلم. فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على موالد الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. معاشر المسلمين جماعة رحمة الله, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan marilah kita gunakan waktu yang masih kita miliki untuk mengintensifkan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah engkau semua kepada Allah wahai sekalian orang mukmin supaya engkau semua memperoleh kebahagiaan. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu semua dan bertobatlah kepadanya. Dan firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Jamaah rahimakumullah, para ulama berkata, bertobat dari segala macam doa itu hukumnya wajib. Jika maksiat itu terjadi antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala saja, yakni tidak ada hubungannya dengan hak seseorang, maka harus menetapi 3 syarat. Pertama, hendaklah menghentikan sama sekali dan saat itu juga dari kemaksiatan yang dilakukannya. Kedua, merasa menyesal karena telah melakukan kemaksiatan. Dan ketiga, berniat tidak akan mengulangi lagi untuk selamanya. Jika salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak sahlah taubatnya. Namun jika ada hubungannya dengan orang lain, maka ada 1 syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu melepaskan tanggungan dari hak orang tersebut, seperti mengembalikan barang yang diambilnya atau meminta halalnya. Jika berupa dakwaan, umpatan dan sejenisnya, maka hendaklah mencabut dakwaan dan meminta maaf atau meminta halal terhadap apa yang sudah dilakukannya. Seseorang wajib bertaubat dari segala macam dosa, tetapi jika hanya sebagian dosa
yang ditaubati, maka dosa-dosa lain yang belum ditaubati masih akan tetap ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Hadis ini menerangkan bahwa Allah menerima taubat hambanya selagi nyawa masih belum sampai tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzi ya'maluna as-su'a bijahalah للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما." Sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan keburukan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Waktu terbaik untuk bertaubat adalah sesegera mungkin dan ketika seseorang masih dalam kondisi sehatnya, sehingga ia masih punya kesempatan beramal soleh. Sementara orang yang bertobat ketika tanda kematian telah nampak, sama dengan menyedekahkan harta ketika kematian telah menjemput, sehingga seolah-olah orang tersebut tidak mau bertobat kecuali di akhir hayat. Ia telah menghabiskan seluruh kesehatan dan kekuatannya untuk memenuhi hawa nafsu dan kelezatan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysatit tawbatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadarahumul maut qala inni tubtu al-ana wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima." Tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang melakukan keburukan hingga apabila datang ajal kepadanya, seseorang di antara mereka barulah yang mengatakan, "Sesungguhnya saya bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi mereka telah kami sediakan siksa yang pedih. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Ketahuilah bahwa jika seseorang masih punya harapan hidup, angan-angannya terhadap dunia tidak ada habisnya. Seringkali jiwa tidak mau berhenti menikmati kelezatan dan syahwat-syahwatnya, baik yang berupa maksiat maupun yang bukan maksiat. Setan selalu membisikkan kepadanya harapan akan dapat bertobat di akhir hayat." Diceritakan dari Abu Nujayd Imran bin Husain al-Khuzai rahimahullah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia sedang dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus dikenai had atau hukuman. Maka tegakkanlah had itu atas diriku." Nabi Allah SAW lalu memanggil wali dari wanita itu lalu bersabda, "Ahsin ilaiha, fa idza wada'at fatini." Berbuat baiklah kepada wanita ini, dan apabila telah melahirkan kandungannya, maka datanglah kepadaku dengan membawanya. Wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Setelah bayinya lahir, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi hukuman. Wanita itu diikat pada pakaiannya, kemudian dirajamlah. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazahnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Apakah Tuhan menyembahyangi jenayahnya, wahai Rasulullah, sedangkan ia telah berzina?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad tabat taubatan law qusimat baina sab'in min ahli al-Madinah la wasi'atuhum."
wal wujudat afdal min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla, atau dengan kata wal wujudat taubatan afdal min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Ia telah benar-benar bertobat. Andai kata tobatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, pasti masih mencukupi. Adakah pernah engkau menemukan seorang yang lebih utama dari orang yang suka mendermakan jiwanya semata-mata karena mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki dari golongan umat yang sebelum telah melakukan dosa besar, yaitu membunuh 99 manusia. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia pun mendatanginya dan selanjutnya berkata bahwa sesungguhnya ia telah membunuh 99 manusia. Apakah masih diterima untuk bertobat? Pendeta itu menjawab, tidak bisa. Kemudian pendeta itu pun dibunuhnya. Dengan demikian ia telah menyempurnakan jumlah 100 dengan ditambahnya seorang lagi tersebut. Lalu ia bertanya lagi tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Kemudian ditunjukkanlah pada seorang yang alim. Selanjutnya ia mengatakan bahwa sungguhnya ia telah membunuh 100 manusia. Apakah masih diterima taubatnya? Orang alim tersebut menjawab, "Na'am, iya, bisa. Wa may yafulu bainahu wa bainat taubah intalik ila ardi kada wa kada. Fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala. Fa'budullaha ma'hum wa la tarji ila ardik fa innaha ardusu." Ia masih bisa. Siapa yang dapat menghalang-halangi antara dirinya dengan taubat? Pergilah engkau ke suatu daerah ini, sebab di situ ada sekelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembahlah engkau kepada Allah bersama-sama dengan mereka. Dan janganlah engkau kembali ke daerahmu, sebab itu adalah daerah yang buruk. Kemudian orang tersebut pergi sehingga di waktu ia masih sampai separuh perjalanan, tiba-tiba ia didatangi oleh kematian. Al-hadis, hadis panjang ini masih ada terusannya. Dalam riwayat lain disebutkan, orang tersebut dengan amat susah payah karena hendak mati, tetap bergerak mengarah ke tempat yang dituju, yang menjadikan Allah mengampuninya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang kesempatan bertobat berapapun banyak dosa kepada Allah. Juga menjelaskan pentingnya berilmu dalam beragama dibandingkan dengan hanya banyak beribadah tetapi minim ilmu. Juga menjelaskan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang baik di lingkungan yang baik pula. Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala yabsutu yadu billadhi yatuba musi'un nahar wa yabsutu yadu billadhi yatuba musi'un layl hatta tat'al asyams min maghribiha. Rawah Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggelar rahmatnya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di waktu siang, dan juga menggelar rahmatnya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di waktu malam. Demikian ini terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Karena setelah itu terjadi tidaklah diterima lagi taubat seseorang. Riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin habba an yakuna lahu wadiyan wa la yamrafahu illa turab wa yatubu Allah ala man tab." Muttafaqun alaih.
Andai kata seorang manusia memiliki selembah emas, ia tentu menginginkan memiliki 2 lembah, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, yaitu setelah dia mati. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya ini niscaya memohon pengampunan kepada Allah serta bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan darinya, karena sesungguhnya saya ini bertaubat dalam sehari 100 kali. Riwayat Muslim. Dengan demikian dapat dipahami bahwa istighfar bisa saja menjadi bagian dari taubat jika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Jemaah-jemaah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat dengan tema taubat adalah tugas seumur hidup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu as-sami'ul akhir. Qawli hadha aqulu qawli wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa alim wa taqabbal بجلالك وكمالك على زين عبادك وشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر واتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعليك كلماتك إلى يوم الدين. اللهم كن لأهل فلسطين عونا ونصرا
نصيرا وبدل خوفهم أمنا. اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم اجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء، فيا رب لا تردنا دعاء بلا لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين. اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا. اللهم انصر ضعفهم فإنهم ليس لهم سواك. اللهم اجعل نار المسلمين تحرق العبد. اللهم اشف رسولك عن فلسطين على أعدائك أعداء وأعدائهم اليهود. اللهم يا الله ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن
الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم